gatauga neguo kahinda kau ne gaukinya ukorio we wiha urugamite ha ajugi atiriri andu aitu ni ugi muno andu ayo ronaya aya mayara kanyoi makira go uguo na matiaragia no gutire no matoy uguo ithuothe gutire mundu matoy ukimuria gathoni wa mucomba ne wanda kana wa ruriri magakwira wakuria gathoni ni wanda kana wa ruriri kamoria ngania gutire ndu andu matoy andu makirete uguo tu tondu andu ni ugi muno tani ni ngwenda kuhe andu gitio muno tondu ni ndimathikagiriria na nie gutire mutongoria ngaruma kana ngaingirira wira wakwa no kumera atiriri thikiriria ground irau ni hitagia ni kumera uguo no guo mauga ati ni ndiramamena kumera mathikiriria ground ni hititie ndiramera atiri thikiriria ndaigua father uga hana ke ni athikiriria ground aiko father ni arathikiriria ground father mukunure ri we kwa guthikiriria ground we ni mukora tugathikiriria ground edi tondu wathikiriria ground gutire hindi ukora. Kwa hivyo mimi nataka niseme asanti. Karogo Thang'wa nimeleta rambirambi za rais wetu William Ruto, amesema pole na amekutakia mema na familia yako, na sisi na rais tunaendelea kusukuma kazi na kazi ni mingi na hii kazi itafaulu. Tumekuwa na matatizo mengi na kunaendelea kutulia na hii kazi tumepanga vizuri na tutaendelea kutembea from time to time ndio tusukume kazi pahali tuone pahali itafika. Aika ikara mieri itandatu ninditanaga ngamwariria thirira mwaririe ciumia igiri ngamwariria. And my brother Moses Kuria, relax. Hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua igi. Kaate huo. Yeah, we wish you well. Ndugarire muno. Ndugutire murango Ngai ahingaga gekada. Ngai no agukuonekanira uri mwanake munini na kahinda gakinya. Ngai no arimenya wiru uri ungiruta nigetha uhote kurera ciana ciaku na uhote gwika maundu maku. Na ithuĩ ta andu a nyumba ĩno itu no gukwendera wega na gukwira tuwiyumiririe na maisha ma mwana wa kahini ma mwambato kuma guciarwo gwako nginya garia gakua. Koguo turithiaga hindi ciothe mathira maria maroka tuking'ang'anaga namo twihokete Mwathani na Ngai no arikaraga hindi ciothe agituririkanaga. Koguo ni njuge ni ndakena muno ni guka ndakora andu a mitahato mukite kunyitira family ino ya senator na family ino yanyu njega. And your brother Paul is my friend. I've been with him for many years. Na ndigwiciria ngimenya Paul wari muciare na mutimia wake tumenyanire nake ngiruta wira guku Kiamba, I think 1993. Yeah, and he has been to my home with his wife. We know, I came to know you later. It's your brother that I had known a long time ago when I was working here. Asante sana Paul. Nito igwithania ndo meta hato. Ni moko gaithania moinuka. Ni moko gaithania. Ni murera tori ukariri gucera. Ria gutarira kiriro. Kafara. Kwina maneno ya handu ha gwitwo kwa ndonga niguo ni ndaigua reke tucire na mheshimiwa ndikwenda kuga ni rucio kanoke tondu ndi mundu akwaria ndeto ciama katiguo. Unajua mimi ni mzee kiasi na mimi natakaga kusema ukweli.